Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan adodong. Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inabandonak ti aginak, gapu iti maysa a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dodong, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Dadang, addaman madmadlaw ko kada kayo. Anareta anak ko. Apay atong galromar kayo, kat agdigos, aglotion, kan agbangbanglo kayo pay. Katwin tapno na bang luak, kababain mat kadagiti agbalin a pasaheros ko no naangutak. Saan kayo matasigod akas tatang? At dapay di agpasada kayo idi, asaan kayo ang nagdigos? Nangruna no pa nagtutudo. Kumpurmi matanti bagbagam. Agpay sumat, tatang? Mapan mo man kit di damagan kininanang mo no nakaluton. Tagar mo sarta yon. Sana kumporme timadmadlaw mo. Agigidan tayon arumwar, Dodong. Itulod ta nga umuna ni Jess sa iti pagadanan. Kan itulod nak iti paglaklakwak iti prutas. Sakbay nga agpasada ka. Ay katuan Anya oras kanto ngay nga gawid. Ichat kanto, taumay naksukunan. Di ka nga rod unay agpakarabi Taapay man. Amangan masapa nga garahe ita. Apay, adda pa panang? Awan, kaya't ko lati agina na masapa ita. Kas lang amin nasakit ibagbagik. O, di agina na kang rod. Apay nga agpasada ka pa'y laang ngay. Sayang mat ati mapasadaak. Ala, baka mo ka nga rod. Masapa kan tulatan nga umay mangsukon kanya. Oh, nakaumay ka man. Mailiwak namin gangahan. Saan ka kadya nagpasada? Saan? Iso nga gawid ta ni boarding house mo. Agpakada ka. Saan ka nga duty ita? Dasak ti makamukan ka. Okay, han. Urayan nak nga radbiit. Alaag lang ti bag ko. Kan agpakada iti boss ko. Agpakada ako nahan. Sukuan akong ti anak ko iti pagadalan. Okay. Kaano man nga iti umay mo? Diyak pa'y may bagano ka ano man ate, alam na ito. Oh, agyaman ak unay, han. Uray sanak manan asumrek iti mano nga aldaw kat mabalin. Kinunakmat ngamin kan ka. Nga uray saan kan nga agtrabaho. Tasya kon ti makaamukin ka. Maboring akmat nga rod dito'y balay. Anya langan nga iti aramida. Mangan, maturong. Di mo pa'y kaya. Kayat ko basta kadwa ka binigat. Among ti sitwasyon ko. Ken kinunamat maawatan na. Saan ka di? Wen, maawatan ka. Iso maawatan na kumamat. No saan ko kayat ti sumardeng nga agtrabaho. Wala, buwin Ala, lumugan ka nanak ko. Pasensya ka na medyo naladawak anang sukon kan ka. Na traffic ak ngamin. Tatang, apay akas la kaririing mo. Pagkunamat? Kitaan niya man. Nakatakder pa ila dagiti bukyo. Kumpormi, man timadmadlaw mo na ako nak. Nayangin laang day ta. Agsagaysay ka nga rod tatang. Ala, huwinin. Taintaman sukunan ni nanang mo, tagawid tayon. Saan akong nagpasada? Kaya't kunti agina na. Mapantayo kumamangan iti restaurant, tatang. Ay, kat ibagam kininanang mo inton madamdam Ala, mapankagbayad din roda, tagawid tayon. Anya, siyak gayam tagbayad. Da kayo nga agamat tinangawis kanya. Ngam siyak matgayam tagbayad. Uray tasak matimang krud-krudo iti taksi apang suksukon. Kan pangitultulod ko kada kayo. Ay, imbaglakit din. Tauray kaskasano at damat sapul ti presto. Mapangkangaro din nagbayad. Tagawid tayon.
Saan kan nga agreklamo? Saan na bale? Tas saan kan nga agluto inton sumangpet tayo? Baka inana ka na dagos. Ha? Apay ngay? Kasi kalagbagtit. Apay sinipat na kamat maturo. Sino na ito'y babae dito yung photos mo? Ha? Agkakaida kayo pa'y! Adda sa bali ngay kabkabalay mo! Ha? Kwa? Saan tapay lang nagkaskasar? Gaputa nagtulag tanga agurnong tapay! Nga madamat gaya man sa bali ang babae! Ay, kwa. Roda, pakawalan na ko ma. Sana na maulit. Pumanaw kay tamat lang. Ha? Awanan kay tibain! Diyak maawat daytay ni naramid mo kanya! Ah. Agsinatan! Roda. Pumanaw ka kunak! Wano parang tarupam! Di kagayang pumanaw ah. Sige, urayan nak dito'y tamangalak iti pang parpar ko di tarupam! Ne, saan samat nga agang amaw ni Roda? Ay, daras sa konti pumanaw. Ang mga numapang urnak pa'y ngagpaiso. Rabi ay amang disturbo ka. Anyaya ti gagaram. Kwa tatang, nakabasolak. Basol? Apay, nagtakaw ka. Sapsapulan da kan dagiti pulais. Ni tatang met. Anya ti pangkitkitaan nyo kanyak nga anak nyo. Magtatakaw. Ibagam nga minen ano anya ti basol mau. Pagdandanhagan nakpay man. Nagbasolak ni Roda. Kat parparin na kano ti rupak. Ha? Anya nga ti basol mau? Kwa tatang. Adda nakita na iti cellphone ko. Akin na picture ko. Nalipatak mat nga minen nga indilit. Adda laki na picture mau. Parparan na tarupa mo. Narod tatang. Parparin na kano ti rupak. Amangan mait, no babae ti kinapicture mau. Alangan mo't alalaki tatang. Ay, unay kan. Apay, adda madeng aramin mau. Kwa, ugali at ilalaki. Ay, agawid ka kitay. Kasaritam ni Roda. Dumawat ka iti pamakawan kan kuana. Ta kayo man timapan makisarita tatang. Wano saan? Ibaon nyo ni nanang. Anya, ay sikat tinagbasol. Angam, daka may iti makisarita kan kuana. Mabuti nga tatang. Oy, nagsapa mo titiyo, may mo dito'y boarding house ko, ha? Wanahan. Dito akong nag-night. Anya? Taapay mat. Kasanon ni Roda kanti anak yun? Nalipatak nga indilit ti picture ta iti naudi ayo umay ko ditoy. Nakita na. Kat napalalo ti pungtot na. Agsina kami kanon. Anya? Wag. Iso adatan ti agden na. Okay, makaamu ka nga ron. Inakton alaan ti badok. Inton awan ni Roda iti balay. Kapay nga imawag ka, Roda. Imawag ak, tapag tungtungan tati may papangiti anak na. Uray saan kan nga agaw-awit ito'y. Basta ti importante, maitulod kan masukon mo iti pagadalan ni Jessa. Ay, katwa na. Ay, talaga yan. Kan mapan kunto alaan dagi jabat bato kaya balay ah. Sige, nawaya ka amapan mangal. Tauray agden na kayo iti babae. Total, saan ka maglakayatan? Maariya ka kan. Alang nga Roda. Awanan ti adupay asaw. Imbes nga ayusam ti pamilya, inadadam mo at pinanawam ida, kat nakikabalay kan iti sabali a babae. Saan nagmadlangan na mapakawan ni Roda? Di ka pa'y lanagkid daw iti pamakawan, ngam ibagam asaan na kan ang mapakawan. Di mawatak mat ah. Ngam pinapanaw nakmat. Wen ata saan ka siguro aseryoso anagkid daw iti pamakawan. Kan saan laeng ama minsan at dumawat ka ngamin iti pamakawan. Bayan yun, no di na kon kayat, nanang. Ay, addan anak yu kan ni Roda. Iso asimpain yu kumati amay. Sana bali ah. Tasan ko matabaybayan ti anak mi. Tatang, apay ngay asaan ka mat nga agaw-awidan. Sana bali ah.
Tasukunan kan itulog kalat tayo ti pagadalan nyo. Sa dino nga iti pagaw-awidan nyo. Iti ayan dalolo kan lolam. Isuda ti kabalay mo. Katwan na, tadi nakbagkayatan ni nanang mo akabalay. Katno ko na namat. Asika ti saan ang mga yat nga agawid. Una, tako na mataparparan na ti rupak. Ha? Damagat tuman ka ni nanang. No makaawid ak. No agpay sumat lang ti bagbagayo, tatang. Apay ngay mawag ka manan. Apay, adi mo pa ila ibagay ti anak mo. Ngatan sa bali akabalay mo a babae. Apay ko mga ibagak ngay. Muna, tasyak mo ti babasulan na no apay asaan ka nga gaw-awit. Sabidungang samot ti panunod ti anak ta. Apay ko maasabido nga. Talaga mat ngayon baga maparparam ti rupak no agawid ah. Yung imbagam ka di ti makagapo. Sana. Apay ko mga ngay ibagak. Apay, kaya't mo aguraan nak ti anak ta? No di mo kaya't ang mapasamte. Anang di magbagam tigyasa. Buwanin. Sige nga raw din, tani. Madama ti panagmaniho. Apay man na nanaladaw ka asim mangpay. Ano ti customer? Nalipatam samatan nga dak akabalay mo. Apay ko maamalipatak lahi. Apay nga rod masansan ka maladaw nga gawid. Apay akasta ka. Sika ti imay dito'y boarding house ko. Ita, istriktuan na. Anya? Si katiga po a pinanawak ti pamilya. Ita, kasta ti bagam kanya. Apay, kinid daw ko ka di. Apanawam ida. No kaya't mo ti makipagnaad dito'y boarding house ko, dinak nga rod bibiyangan. Ngam no itultuloy mo ti kasta nga ugaling, nasaysayat a pumanaw kan. Diyak laim pagarup akas tagayam ti ugalim. Anda ka mait baraw. Kan anya day taawit mo abag? Badok dagito hitatang. Nay, apa yan? Dito ya kon ngagnaid. Kahit tay sinang patam ngay ababae. Kas nasaan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Ay katuan na. Tasaan kayo mat nga agasawa? Saan kayo mat nagkasar? Apay ngay ni Roda. Saan kami pa'y mata nagkasar? Nga mariknak nga asawa ti nangibilangan na kanya. Idagdenden na kami. Ita, maamiris mong ti amin. Tatang. Ang mga ano din akong kahit ni Roda. Ay kakasaritam Imbis nga min nga ayusan ti parikot tiyo. Saan mal takinarkarom? Sige tatang. Kasaritak to ni Roda. Nagsapa ka matan na imay, tatang. Diyak pa'y nangan. Adda ni nanang mo dita. Kat adda Damagan man. No mabalin ti makipangan. Apay, tatang. Saan ka pa'y anangan? Saan pa'y nga rod? Umunag ka pa'y nga rod, tatang. Mabuti nga rod. Damagan pa'y akin ni nanang mo. No mabalin na ka makipangan. Tanuan ko nana. Di umay na kaya ba? Namno di na kayat. Maan kalatan. Taurayan ka dito'y ruwar. Sige nga rod, tatang. Umay ka nun, tatang. Tamangan ka pa'y, no mabisin ka. Agpaiso? Wan, kunak lang arudan. Saan ang makaungat ni nanang mo? Saan samot? Ngamti ko nana. Amangan ka nun no saan na kaapinakantay ka balay mo. Kaasi ka kanumit. Anya? Dalulokan lola ka di pa'y lang ti kabalay mo, tatang? Katuan mat. Apay ngay, saan da ka apinakan? Kuha. Nasapa ak ngamin arimwar, anak. Agyaman na ka. Tay manlugod ka makisango kanya. Bakit? Ginakawagan iti bakit. Tasaan na kong asawa. Kaya't mo. Di agkalay satan. Tapno agasawatan. Tapno lukwon naktumanan. Saan ka nalukwan? Di ura ipabalod nakton. Nulukwan ka pa'y. Ano? Umanugutak ngagkasartan. Basta gastos mo amin, saan aya amanipod nagdanatan? Saan ka anagirimit kanyak iti mapaspasadaan?
ayang ti ornong mo. Nakabangko. Mala, irwar mo, taiso ti aramaten tangag kasar. Kat inton malpas ti kasar ta, itad munto amin kanyak ama pasadaam. Iti kasta, awan maaramat mo ngag babae. Ay, siga. No isuti ko na, bakit? Nagkasar kami nga rod kini Roda, Mr. Lonely. Kat manipod idi, saan akon anagbabae, taaddan buteng ko. Narigat mo't gayam, ti makabirok iti babae, ama nagayat, kan napudno. Tuy pagayam mo, Dodong. Agyaman pagayam Dodong, iti dahi ti apakasaritaam. Ket ti makunak, ipamaysamon ti pamilyam. Panunutam kit di no kasano arumang ay ti binukal mo a pamilya. Saan ket nga agaramid ka iti banag apakay sagmakan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dodong, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Emily. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agkurkurang ti sweldo ti asawak nga agpaay kada kami asa nga pamilya. Ket apalak ti kumarek, tamakitak, anasaliwanwan ti panagbiagda. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Emily, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato'y ti sweldo ko bakit? Agpatinggalatan dito iti mayaw awat mo akwarta kanya. Kakaasi ak ang mangiyan anay. Apay no agbiro ka mat iti sideline mo ngamin. Anya ngay ko matimabiro ka ka sideline dito lugar tayo. Kan maysa, maibus mo ti oras ko iti trabaho. Awan mat aldaw ang matambayak ko ma. Awan tupay inanakom. Awan pa'y aasinsuan ti panagbiag mo't. Saan ka kading agreklamo bakit? Tinapatag, saan tayo amanglangan amangan? Wan, saan tayo amanglangan amangan? Ngem kaadwan na, tisida tayo, itlog, tuyo, sardinas, kenateng. Makauma. Kat aganos ka bakit? Anyangan nga ro ti maaramida ka. Di mo ngamin amo ti agdiskarte. Nanang, ada babayadak iti eskwilaan. Kastaya. Sapay na ipalingke kung tinaitad ni tatang mo asweldo na. Naskan ka nung agbayad kami ita, nanang. Nawan ti ita diyo pagbayad ko sa anak ama pa nag-eskwela. Siyak tumanlangan ti awan ibayad na. Ay, una yan ayat ti kastoy. Ala, urayin nakbiit. Tamapanak mangibaga ka ni nanang. Ala ang arod, nanang. Urayan kayo. Nanang, mayak man. Apay, anak ko. Aday bagam. Kwa nanang, ada babayadan ni Karen ija pagadalan. Naipalingkik mat amin ang jainted ni Edward asweldo na. Saan ka no akayat ni Karen ti mapanag-eskwela? No awan pagbayad na. Mala, mabiit lang nga road. Tadap ay matay 500 nga idul-dulin ko, anak ko. Ay na, agyaman na ka, nanang. Ano san yung maurahin ti sweldo man ni Edward? Bayadan kayong tumatlaan. Awan problema, anak ko. Mare, umayak man. Nay, adamat awit mo a soft drinks kan tinamay. Umayak makiis-istorya.
Taawan ar-aramidag iti balay. Kat napanunod kumatan at idimbagas iti merienda di pa store. Ay, imbag ka pa, mare. Ta mailibre nak. Angam siya, pulos adi ka mailibre. Takurang matit ito ti asawak nga agpay ka da kami. Ay na, ayos lang day tamare. Anya ka kadi aya. Imbag ka pa'y taad da sideline ti asawam. Wan, ada sideline na. So anawad-wad ti may itid na kanya. Ay, anya nga'y gayam ti sideline ti asawam. Ay, saan kumutin adi na magmare? Tinapatag, ada sideline na. Ay, mare, ibagam manmat ka nilakay mo. Ta isarak na nilakay ko iti ibagbaga na sideline na. Wan nga agpaiso niya. Ala, padasag tuman nga ibaga. Bareng adapay bakante. Imbagak ka ni Maritan niya, nga isarak na kanila kay na no adda bakante iti sideline na. Apay, anya ka no aya ti sideline na. Saan na kanunga mo? Ta saan namot adinama? Unay kan. Imbagam nga isaraknak, nga uray saan mo nga amo no anya day ta trabaho. Kat imposible asaan mo akabaulan. Kat kabaulan to pa nila kay na. Ngam dinamag mo pa'y kumanga umuna. Si Kanton ti magdamag, no maisarak na ka. Ay, umapalak ngamin ka ni Maritan niya. Apay manain. Takanayon nga adda kwartana. Makagatang pa iti soft drinks kan tinapay, no kasta nga umay makis istorya kanyak dito balay. Kastaya. Katwan, idento ta siyak, pulos asaan ko ama ilibre. Kahit anya ngay nga road, tinapatag, saan mo pinilit nga gilibre? Uwan mo kit di Ang adda nga rod apal ko. Pasensyakan, mare. Awan ka nung magtibakante di pagsayd-sideline na nilakay ko. Ay, kasta ka di, mare. Ay, sayang. Kaya't ko kumamat ang makastrak nilakay ko. Tatalaga nga agkurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Saan ka madanagan, mare? No addato ka no bakante, nilakay mo ti umuna nga ayaban na. Ay, alaman nga rod, mare. Tabarang guminawa mat basit ti panagbiag may. Awan kanumat gayam ti bakante jay pag sideline ng tilakay ni Tanya. Ay katawan maaramidan ta bakit? Ay, amangan mat nukon ko na laang ni Tanya nga awan. Tapay kumamat ngay. Siyempre, amangan no ti kayat na, iso lang tinasaya at tibiyag na. Ay, unay matikastan a panunot mo iti kumare. Anyat amok ngay, no kay kayat nakakit-kitaan nga agrigrigat. Saan akas kwa na? Kanayon ang nakamanicure, kas kada nakapedicure. Ay, kasladon niya. Idin to ta siya, kat kaslak katulong. Ay, unay matdaytan a panang tagibasit mo iti bagim? Kat agpay sumot. Kita man tibok na. Oh, impaunat na. Kan impakulay na. Blande ko naman. Amangan no saan na kayat aba padasak mo tikas jay. Amangan no ti kayat na. Kat isula ang timbakabaol nga agpapintas. Ala, gusto daytan a panagat-atap mo iti kumarem. Saan ka madanagan? Tanong makabiro kak to iti napinpintas at trabaho ka. Maikan kantumat iti pagpapintas mo. Ha? Agpaiso, lakay? Wen, ngamuray no saan kang agpapintas, tanapintas kalata. Apay ang narabyan ka asim mangpag. Anda na biro ka sideline ko, bakit? Pang rabi eh. Ha? Agpaiso, lakay? Wen, kati pagsayatan na, itadda-adagos ti sweldo. Sungad to iti kwarta. Ay, manungay daytoy. 5,000 dayta, bakit? Ha? Kat sigurado, ang manayunan pa'y dayta. Ay, kat nagsaya atin ngay, lakay. Anya ngay ti sideline mo. Ay, sumursurutak nga agbiyahe. Aglaklako ti buskop. Ay, kat agan-anad ka nga rod akanayon, lakay. Katuna, bakit? Intundak-dakal ton ti mayawat ko kan ka.
Saan munton nga apalan ti kumaren? Ay, lakit di Makigtutulakit din ni Maritanya. Tatang, ayan ni Nanang. Napan naglaba, apay ka day. Bayadak ko madya inutang ko. Angam, da kayon ati pang tedak. Ibagayon tulatan kan kuana. Kan adagayam awit ko amasida. Aton, awaten nyo. Nay, nagsweldo ni Edward. Ay, nagsweldo iti sideline na at trabaho, tatang. The sideline naan. Wen tatang, kaasi ni Apo, nakabirok iti sideline na. Nasayaat nga raw no kasta. Oh, anak ko, adto iti balon mo ang mapanag-eskwela. Ha? Kandak iti balon ko, Nanang? Ay katuan tanawadwad matan itin ni tatang mo akwarta kanya. Yehey! Agyaman ak, Nanang. Adamat la kwarta kon nga igatang kumot tunggal resesme. Ay katuan pasensya kan anak ko, no saan ka amaikan iti kwarta iti napalpalabas. Takurang mat ngamin ti mayaw awat ni tatang mo. Okay lang, mat, Nanang. Maawatak mat kitdi. Sige. Mapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Sige, Nanang. Katagyaman akmanan Emily, imbag taadan na sa pulan nila kay mo sideline. Ay, pudnot ako na, Mare. Iso ang makaginawa kami mutan. Anya nga ti sideline na. Agbibiyahe da kanumay. Aglakla ko kano ti boss da. Kasta? Wen, Mare. Iso nga itata da kwartakon, si kamot ti ilibre. Haikat nagsaya aton ngay, Mare. Alaman nga rod. Agpa soft drink ka man mat kan tinapay. No problem, Mare. Lakay, adakan. Tinga trabiimot tanti sa sangput mo. Ay, huwag nga ron bakit. Pero may abanog ko. Nangan kan? Well, pinakan na kami ti Boss May. Kaya't mo nga rod tamasahyan ka? Alaman nga ron bakit. Ay, huwag gayam. Mabilang Kan ka iti kwarta. Ne. Padakkel ti iten mo akwarta kanya. Saan mo pa kayat? Ay, siyempre, kayat ko Gumatang kamutan iti pagpapintas mo. Agpadalos ka iti kukum. Kayan paunat mo tabuok mo. Tapno saan mo nga apalan ti kumaren. Ay, agpaysaw? Lakay? Wen, kung naktumat. Alang arod, agplastar ka, tamasahyan kan. Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Emily. Dandani saan kamot na mabigbeg? Ne, apay mo, tatang? Kat no kasla kamot dunya, nagpintas tasuot mo. Sa hakag, nakamanicure ka, nakapedicure ka. Wan mat tatang, tadamot pamalubos ni Edward. Kat no umut-utang ka lang, hindi napalabas a bulan. Ita, kundi padalos kan, kadagita kukom. Hay kat, gagangay na tatang. Taadda nga rut pagpadalos ko. Ay, no kalat yun. Ikan kayo iti kwarta, tatang. Ay, ikan na iti kwarta. Ay, katuwa na. Imbag lang ay igatan ko iti sidaan mi kininanang baw. Wan tatang. Mare, sa dino ka di tinagpaunnatam di tabuok mo. Ija ili Mare. Manungay ti imbayad mo, Mare. Nalakalaang. Taylo ka laang dayto. 1.5 laang. Kasta Kaya't ko kumamat ti agpaunnat iti buok. Ikat mayat sigurado abagay mo ta akindog day tabuok mo. Sige, mapanak tuman mat, Mare. Talagan samot ang nakatsamba ni pare Wen nga rod. Ang kanayon nabannog asamangpot. Amang narigat ti trabaho na. Mabalin taagbibiyahe dakot nga rod. Ay, uray matlaang ni kumparem. Kanayon matlaang amabannog. Kuna ni Maritanya,
Lokal lang, Jerry Bala. Diyak kayat ti lokal. Agbiro kak iti salon a sosyal. Kat ijay ti papana. Ay, dito abanda ti pagnaak. Dito yan. Oh, adda salon dito eh. Kunakun kay. Dito abanda dyan nakita iti. Madlaw a sosyal dayta a salon. Sarming ti ruangan na. Makita iti unag. Nalawa iti unag. Kan, ado ti customer da. Ay, nanginalakit ti singirda dito eh. Ang orayan basta saan a lokal. Umunag ako. Ni Edward. Sumat siya adda iti counter asal-sal na bayan ti bakla. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Dag-sweet da iti day tabak la. Adda ka di relasyon da. Saan akong agpaon nata? Agawid ako. Kasaritak to ni Edward. Nasaya at tadakan. Kaya't ka akasarita iti nalapat. Apay ka di ba kahit? Adda ka di parikaw. Agpudno ka kanyak. Sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga ited mo? Sweldo iti sideline ko. No kasta, kaya't kung ayam amunak iti boss mo. Nay, apay matagastakan ba kahit? Adda ka di problema? Saan ka kadipay anaragsak iti may titad ko kan kaakwarta? Naragsakak idi. Ngam saan itan? Taam mo kun no sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga ited mo kanyak. Anyat kaya't mo asawa? Nakita ti dua ang matak, Edward. Mapanak ko maagpariband, ngam nakita ka ijay. Bakit? Pasensya ka. Ngam nasilawak iti kwarta. Gapumutlakan ka. Siyak pa'y itante aking basol? Sinaan day dya abakla. No saan mo akayat asyak ti mangisinakan ka? Nga uray awan ton maited ko kan kaakwarta. Juan, agbiro kaklangan iti trabahok. Basta sinaam day jay abakla. Sige nga ron bakat. Katpakawanan na kuma no naaramid ko ti kastaw. Nariingak namin pinsan, Mr. Lonely. Nagbiro kak iti trabahok tapno matulungak ti asawa. Kentap no maliklikan na dayjay abakla. Tauray kaskasano, jakmet kayat nga itultuloy na akwartaan dayjay abakla. Tuy pagayam mo, Emily. Agyaman akpagayam Emily iti daytoy apakasaritaam. Ididamo pa'y lakuma anapanunot mo, tinagsapol iti trabahom. Tapno saan anakaaramid iti basol ti asawam. Angam ala, amin dagita, ket pagadalan tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Emily, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Lilia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad dakla nga ni tinagan a Lilia, may saak amang isursuro. Innem atawanen idi maadaanak iti estudyante anak an-anos. Iso ni John. Working student kan maysa nga ulila.
Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak ko, dayawat ko kadinkan ka, jay papaitid da asurat. Kat inyawat yumat itay kanyak nanang. Saan asurat day jay? Wedding invitation day jay best friend ko nga agkasar. Agkasaran ni Helen. Nanang, intun umay abulan ka no. Day, nagbiitay. Tadamat ng edad na. 30 Ay, Lilia, anak ko. Saan mo kumamot adanunan day tanga edad? Makiasawa ka kuman. Tapno makitak pa'y dagiti apo kukan ka. Ay nananang, siyak manin tinalagip yun. Katuan ba? Di mo kunaan maipada ka kadagiti aantem anagbakit abalasan. Nanang, ubingak pa'y. Numakiasawa awanan ati kadwayo dito'y balay. Sige kayo. Kaya't ko nga rod makiasawa kaan. Ay, narigat ti mabakutan nga awan mangay ayat ken kuana. Nasayat man tanawat mo ti invitation para iti kasarmi ken ni Ed. Nakigtutak nga rod, tawan mo't amok a boyfriend mo. Idi nga min nagaram ni Ed, sinong batak adagusan Kat kayat namatan nga kalay sa kami adagos, tanasurok ka no akwarintanan. Kasta ka di? Kaslagap apura kami anya. Kat kasta talaga ata adan edad yung friend. Kan si ka ngay mahat, kaano ngay matilong table mo. Agtal na ka man dita. Awan pa'y dito'y panunot ko day taabanag. Uy, saan ka nga umububing anya? Dandani ka mata nag-30. Ay na friend, yak pa'y masango ti agayat. Day tantumat ngamin agi sursuro latan ti ayan ti oras kan panawan mo kat. Kat anya ngay nga rod. Apahay, awan lat baro akatrabaho mo na aya. Puro damat na asawaan amin. Di bale, dumting to lata ti Prince Charming mo. Katuan, apay ko mga agapuraak ngay. O sige, mapanak iti pagrentahan ti gaon ko. Isungag meriendatan. Aywan, tadamot gayam klasik inton madamdama. Class, lumalpas yun ako piyaan dahil ada dito'y blackboard. Mabalin yung tagawid. Yes, nagpasa ko. Goodbye, ma'am. Okay, see you tomorrow. Ay, apoy at akmanan nga ag-check. Ma'am Lilia? Ada ka di kaya't mo adamagan. Kuha ma'am? May papaniti assignment me? Jan, umay ka na. Agawitan. Kuha, mabit lang. At dalang ibagak ni ma'am. Apay adi mo maibaga-baga. Ay, kakit din. Di nakiguyan, Di ka lang mabayin ka ni Ma'am Lilia. Bye, Ma'am. Pasensyakan ka ni Jan, Nakulit nga main. Apay anagan ko tinakasurat dito inaramid ni Jan Adanan. Nagkamali lang ata anang isurat itinagan ko. Namin adu namat adi nakamat inagan ko. Lilia nga tamat tinagan tidakdakamatan na nga special a babae itibiyag na. Lilia, anak ko. Rabiin. Nakaraing ka pailaan. Wala nang. Basbasaak lang ang timpasurat ko adanyo kadagiti estudyante. Ay, ang saan ka unay nga agpuyat, Ay, maturog ka kitdain. Wala nang. Umuna kayo latan ang maturog. Kitahak man day tayo ibagbagam adanyo, friend. At di man Curiousak lang. Iso akayat ko abasaan. Basaan man. Kunanan para kan ka, ayat ko, Alilia. First line pa'y laang, nagan mo din nakasurat. Kunak nga rod nga amangan no nagkamali laang.
Kasano ako nam anag kamali? Kat naglawag ang nakalanad, di ta tinagan mo. Wen nga rod, friend. In fairness, nagmayat dati danim na day tanga estudyante. Kasla in love. Di ka man nagsao iti kasta. Damagak man laang kan ka. Awan ka di madlang mo kinkwana? Awan mat. Kasla ordinaryo laang mat nga estudyante. Kat ditang amadlaw nga da pa naggusto na kan ka. Di ka man agsao iti kasta, friend. Kat na working student dayta. Ulila ka nung amin. Dayta mo ti kunana. Graduating matkan ka. Wan, iso ti may sa akalaingan iti klase. Malaksid ang nagagat, nasingpat pa'y. Kan? Aggusto kan ka, Ma'am Lilia. Mabalin ka di mat ti kasta. Agtal na ka man. Okay, class, dismiss. See you tomorrow. Bye, ma'am. Yes, ma'am. Benji, Yes, ma'am. apa yung absent ni Jan? Adda trabaho na ita, ma'am. Yururnungan na ngamin ti panagadal na iti kolehyo. Kasta ka niya? Amo, ma'am. Kanayon na kang istoryaan kanya. Taapay. Ibagak ka din ti sekreto na, ma'am. Anya dayta? Kinapudno na, ma'am. Crush na ka ni Jan. Anya? Un, ma'am. Sika ka no ti inspirasyon na iti panagadal na. Okay. Kanayon ko nga ibagakan kwa na. Asaan na amabalin nga ayatan ti maestrana. Ngam kuna na mat amabalin. No comment dit abanag. Amok, ma'am. Iso nga ibagbagakan kwa na. Alipatan nanday ta arik nanakan ka. Ta imposible ama pasamak. Sige, ma'am. Mapana kun iti sumaruno a subject me. Kung naglangarodan kan ka, ada pa naggusto kan ka day nga estudyante. Ay, saan amabalin? Talaga saan ang mabalin? Imbaglakit din tadandanin graduation. Agkulay ton, kat saan na kon amakita. Malipatan ng tumatlaang day taarik na kanya. Sa bagay makiti, crush lang. Narigat ti maintriga niya. Ay, makiasawa kang aminan, Kas kalaka na matayan. Sa bagay, awan to pa'y boyfriend mo. Katuan. Kasano ang maadaan ka iti boyfriend? Kat dito'y kalaang matunag ti classroom mo nga inaldaw. Rumwar ka ngamin, Expose your beauty. Congrats, friend. Agyaman ang Lilia. Kitahan. Amin ngayon matindar iti kasar ko agagayim ko. Adaming partner da ngayon may si kalaan ti awan. Tilamad-madlaw mo. Pudno mat awan man lang escort mo. Ay na, bay amon day ta escort. Kitaan dagiti ada partners da Nakaragragsak da. At naka-holding hands na. Kat, anya ko maita. Kaano mataya ang maadaan ka iti partner, friend? Ay na, friend, di nakadi pa kasikuran. Dagitikit di bisita yukin nila kay mo ti asikaswam. Okay. Thank you for coming, friend. Siyempre, imayak urayawan partner ko. Tapno di nakguraan. Lilia, danda di mo't gaya mon graduation dagiti estudyante. Wala nang, daita ti pag-overtime man mi a teachers. Ay, isugayam akanayon ka amarabyan nga agawid. Kasano, minalim ti practice dagiti estudyante iti panagmarchada. Agam amom anak ko. Madandan-aganak no kasi amarabrabyan ka. Italaang day tinanang tag-graduationan. Ay, no kumatad na mangitultulod kan ka dito'y balay. Sa anak ko maunay amadanagan. Anya manenti kayat yung ibaga nanang. Ay, kat. Ada ko man boyfriend mo, Di kayat ko asawan. Adula amin day ta boyfriend nanang. Kasanong arod amadaan ka, no kasta mo ti ibagbagam.
Addan tulat ta ka di. Saan kayo amasikuran, nanang? Agasan man day ta may dals mo dyan. The best student ka talaga. Isagot ko da ito iti inspirasyon ko. Ay, naijayan ni Ma'am Liliaw. Ay, wen. Awan ka na. Mabalin ko nga asitgan. Ay, di ka man. Kababay na niya. Maestra day ta. Nyangay kung matimapan mo ibagakan ko na. Basta, adda kayat ko nga ibagakin ko na. Kasano noong tanda ka? O, di nakababain. Ura yun ha. Tinapatag. May bagak tirik na ko na. Maiturad mo? Nujak aramidan ita. Kaanon tupay ang maibagak tiriknak. Ang mga nujak ton makita ni Ma'am Lilia. Sige man langin, makamuka. Urainak dito ya. Ma'am Lilian, Jan, congratulations. thank you, ma'am. So, anya ti plano? Damag ko kat ag kolehiyo ka ka, no? Yes, ma'am. Para ken ka. Pilitot ti agbaligi. Anya? Sika mamin ti inspirasyon ko, ma'am. Ambok nga imposible. Ngam, agsubliak to. Inton makaturpo sa kun iti panagadal ko. Ha? Arman kanto, ma'am. Inton dumtang ti umno a panaway mo. Aday ta, nagsardegan nga agsangay. Ay na, nag-cute matan day to'y bebem, balasang ko. Karopro pang launay. Wan na. Iso nga impasyar ko dito tapno ipakita ka ni Lilia. Ay na, maadanak kumamat iti kastoy nga apo. Kat ibagam ngamin ka ni Lilia ang makiasawan, anana. Kat no, isumot ti kanayon nga ibagbagakkan ko, ana. Oh, friend, anda ka mo. Wan, ato iti baby. Ay na, nag-cute matan nga ubing. Imbag man, ta impasyar mo dito'y balay. Wan tapno umapal ka. Umapalak ka talaga. Ay, ubag man. Ha? Ay na, kay kayat naksika. Saan nga agsangit? Bagay mo ti agubba iti ubing. Iso ang makiasawa kan. Wanmat nga may anak ko. Kastoy latan ti biag tayo a teachers. Kalpasan ang maisorom dagiti estudyante, kat makagraduardan, panawan da kalatan. Ay na, friend, agsensenti ka man ditan. Manungatan nga estudyante idi tinagbalig iti biag da. Ay kat ado damatan Kano manumot atawon kan a teacher. Wan, nga mabilbilang lang dagiti makamam mo pa'y kanya. Bay amon, tinapatag, nagbaligi da, gapukan ka. Ay, makapasan na ay matapanunutan no maminsan na niya. Katsika, kumustan dagiti na paggraduar mo nga estudyante? Ay, awanin damag ko kadakwad. Malagip mo kadipay ni Jan? Ay na, one friend. Amom ka di nga indulin ko di inaramid na adanyo. Kita ang manday ta. Ay na, awanti kayat asawan day jay. Remembrance ko mata. Inam atawanan tinapalabas. Kumusta nga tamatan ni Jan? Lilia, sa dino ti ayan mo. Adak, dito'y paglalabaan, nanang. Ay, anda bisita. Sabado, adda bisita. Ay na, anak ko. Nakakutsay a lalaki. Ay, nagtaer. Natayag kan kasla profesional. Sino ngay day tanan? Ingkakitaan tapi naguray ko ijay salas. Ay, makapanervyos man. Awan mat amok a bisita. O sige na, nang tinakitaan. Sige nagtaer a lalaki kung naktumat kan ka.
Hello? Kumusta kan, Ma'am Lilia? Chan? Wen, ma'am. Siyak na ito eh. Sit down. Ay na, pasensya kan tanakapambalayak laang. Anya di kayat mo, Diyos no kape. Sana day tati mayak, ma'am. Umay ka pa siya rin. Tatong palit jay karikan ka. Anya? Maikariyak ka di kan, Ma'am Lilia. Tinungpal ni Jan ti Karina nga agsubli, may san nga engineer, kan barupay, ngam ti pampanunutek, kat tinaggidyatan ti edad mi. 40 kon, idinto ta 33 na laeng. At damet panagayat ko kenkwana. To'y pagayam mo, Lilia. Lilia pagayam ko, no para kanyak, awan ti makitak aparikot, tagpada kayo mata single. Agpada kayo amateur. Ket mamatiak, nga itilaksid tinagidyatan ti edadyo, naragsakto. Ti agbalin a relasyon nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam, anagpailinged itinagan a Lilia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, ken musical scoring, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandya kita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Fidel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Daytoy pakasarita akat napasama kalpasan ti pandemya. Kayat ko apakaadawan iti adal dagiti padak nga amma ti pagtangan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fidel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Awamatan ti kargat to'y kantina yung Fidel. Aglakla ko kayo pa'y kadi bakit mo aya? Nanang, Nagdinamag dito'y lugar tayo, anabangkrap kayon. Pudno magayam ti damag. wan nga rod nanang. Sapay dito'y grocery, yung ti umay paggat-gatangan dagiti tattao. Kasano itan? Planwan mi anasaya at kanimbagat. Noon niya tirumbang aramidan mi, nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Kababain pa'y kitin ka dagiti tattao. Diyak kayak nga ibagbagada, anabangkrap kamin. Fidel lakay, basaan man da ito yun. Basamon tani. Tartari maanak to'y motor ko. Agkasapulan da iti trabahador dito'y akumpanya. Padasak man ti sumrat dita. Wan lakay, ibagbagada kat analaka ti sombrak iti da ito'y akumpanya. Pagaplaya kamin bagat. Barang mahalak, kat makatulong tap numabiyag man ang tinegosyo ta. Wan alakay, ano san? Kasta talaga. Ay, atangay. Diyak samutan matarimaan to'y motor ko. Nagadun samot ti Ferdinand. Kat nabayag mo't ngaminan day ta ang motor mo. Ay, doon dala ko mga min kwarta. Tapno gumatangak iti baro. Pare Fidel! Sigabag gayang pare. Sabali at talaga ti asinsado Adan ko tiyem. Londay toy. Umay ka na, naglugan kan. Ay kat, man. Tani, nagandayo, magmagnaak pa'y nga agawid. Agawid ka din? Wala pare. Sa papay. Ah, Kita talaga kita. Agsat naman pa'y. ay kat sika pare. O sige,
Ang kita tayo tinapintas sa paginuman. Day social matbasit Pare, jak la kabaalan ti sumrak iti daytoy kapintas a paginuman. Na-promote ang namin. Manila itan ti pagtrabahoak. Takkal a kumpanya, pare. Isumat lagayam, ang nakaalakan iti baro, kan napintas alugan mo. Katsi ka, kumusta kan? Jak manan mo pare. Agsasarunumot dan ti dumdumtang amalas iti biyag ni ngagasawa. Si Kamet. At dayamat malas abiyag. Kinapudno na pare. Naggapuak iti nagaplayak at trabaho. Ket, kumusta nga? May kamanon ang nagaplayak at trabaho. Saan na kanwa qualified? Kasta talaga ita, pare. Ijay tupay kumpanya mi. Di alalain da, kat dagitay nangato ti computer literacy na. Day takat nga rutirigat na. Saan ko nga inadal day ta? Tsak, nag-aadalak pa'y iti manu atawan. Lakay akon pare. Kan may sa pamilyado akon. No kayat mo? Umay kan ideayan ko. Jack mabalin nga umadayo pare. Kasanod ti pamilya. Sabagay. Naginom tangarad. Kakaisuna ang nagkita tamanen. Payampay lang dahil ta problema. Unan niya. Agorder ka lang iti kayat mo. Sakti makam mo. Sa bali at talaga tibigtay man niya. Aywan gayak. Malagip mo ka din ni Genefa? Huwag. J-classmate tayo di high school. Ex-girlfriend mo, saan ka di? Papilab lang day dyan pare. Nangato itantisahad na iti kumpanya ngayan na. Babalin mo nga awagan, tagpatulong ka kankwana. Ay, badam nga rudan nga sensado. Itad ko kan kati number na. At dakit calling card na kanya. Dumaktakal ti utang talakay. Jak amon ti aramid kadagiti inaldaw nga umay agsingir. Day ta ita ti parikot. Ay, saan ka man laang anaala kadagiti nagadun a kumpanya ang nagaplayang. Day ta tinakaro apakadismayak. Anya nga rod ita ti desisyon mo. Sumardeng ka di pa'y laang dagiti ubing ang eskwela. Saan bakit? Apay nga apagsardengam ida? Ikatawan mo din maitid ta abalunan da. Kasanon nga ti pagplit-pleti da. Awan pa'y kit din karkarga to'y wallet kon. Puro mo't resibo ti kargan. Sapsapulak nga rod, nung ikak iti calling card jay classmate ko ini. Padasak man nga awagan. Sino nga day ta a classmate mo, lakay? Hello, classmate. Hello, sino daytoy? Ni Fidel daytoy. Malagip na kadipay. Oh, Fidel, kumusta ka? Nasayat mat, tamalagip nakpay. Apay, ayan mo itan. Daak dito'y balay. Adda ka di oras mo. Kayat mo ka din ang kita tan. Ay katuna. Ne, apay ngay. Siyak matlangan timangmangan. Buy-buyain ka pa'y ngamin. Si Kamat, mabain ako nga agisubo. Amo, cute ka talaga. Pati pa nagngal-ngal mo, nag-cute. Mabain na katalagan kan ka, Geneva. Pasensya ka na. Mabisina ka ni. Ken, kita aklangan nakastrak iti kastoy kapintas a restaurant. Sobra ka ba't nga agsasao? Di ka man? Ibagbagaklaan kan katipod no. Wanggayam, aggijim ka kadi. Nagbiskad di pamagin. Macho. Pangalaak ko mga iti pag-gym ko, si Kamat. Adong amin ti bagbagkatek. Amumten, laklako kami idi. Kasta ka di? Well, katsika, kumusta kan? As you can see, I'm happily married. Madlaw nga rod. Assistant manager aklaan nga. So nga rod nga inawagan ka. Kasapulak ti tulong mo. Anya atulong ti kasapunan. Trabaho ko ma. You mean, awan trabaho? Awan nga rod. Amumatan, pamilyado akon. Awan nga ron. Kaya't mo ka diti sumrak ijay kumpanya ni? Unman, alaan man nga rod. Kuray janitor latan. What? Janitor?
Dayta kinataar mo. Ay, agtal na ka man, darling. Ha? Ibagbagak lang ti pudno. Talagang namin akasapulat ti trabaho. O, sige. Awagan ka inton bigat. Sigurado ka? Of course. Padasan taman ti agpinarang. Tapay. Diyak man mo. Kasla nga min ad-adda agimwapo ka itatanataangan ka. Kaya kung aling ganda ito Europa, imbag ka tanaka-make up ka. Ay na, nagmayatlat ka dagiti mata mo. Kasla umis-isam dalat ka. Ala, mangantakit din. Among ka di, noon niya tinagustokan ka idi high school tayo. Dagita matang. Dinak man parang nga nakasta. Darling, don't be shy. Sapay kasta ti awag mo kanya ka. Anya nga awag ko kanka. Day tawag mo, darling. Sa anak anaruham. Siyak lang ka di tinangawag kan kay ti darling. I enjoy saying it. Oh, bakit? Apa na kaida ka? Simangpat kagaya man. Adagurikot ko mo. Ha? Nabara kang agpaiso. Nalpas ka din anangan dagiti ubing. Madamada amang mangan. Kat kunada nga agsakit ka. May imbagan to umutlaang daytoy. Nagtumar ka din iti agas. Diyak pa'y nakagatang iti agas. Apay ngay asaan. Manulaang ti agas di tabuti ka. Awan igatang ko. Inutang kong tupay di bagas kan si daan. Unay mutan ti kastoy abiyag. Kumusta ti panagsinnarak yung di classmate mo? Barang awagan na to isumati ko nana. Sapay ko mangarot na matulungan na ka. Nasingpat ka di day di classmate mo na ka. Uwan, nasingpat day di agayam. Nariga ti biyag tayo italakay. Iso ano maawat ka man iti trabaho. Say-saya atam, tani. Classmate mo day tamang alakan ka. Sikat ti personal driver ko. Personal driver mo? Talagaan na irantang agkita ta, Fidel. Tadye personal driver ko. Nag-retire rin. Kasta ka di. Jakmat kaya ti mga lay ti sabali. Si kalatan ang. O anya, mayat kang agbalin a personal driver ko. Apay ki di nasaan? Nakasta, naalakan. Maya ti trabaho ni Fidel ita, nanang. Limok magpahikit din, Wen, tayo din na udi nagsarita kami kakuna na amapan ang trabaho. Classmate na ginangalakan ko kas personal driver. Ay, mayat ano kasta? Isungad damot din maigatang mi iti kasapulan mi dito'y balay. Barbareng inot may bangon niyo ti negosyo yaw. Wan nanang, day tamo ti plano mi. Ala, ibagam nga anusan na ti trabaho na. Wan nanang. Ha? Umawawag ni Fidel. Mabitla ang nanang. Hello, lakay. Bakit? Sana ka makaawit ita. Ha? Taapay manon. Agbiyahe kami ngamin ka ni boss. At seminar na di Manila. Kasta ka di. Sige, agandad ka. Wen, bakit? Adda dito'y ni nanang. Kaya't mo ka di akasarita. Saanan? Tani, si Mardang kami lang ang nagpagasolina. Mawag agtulangan, nuwat dawayag. Sige, bye, bakit? Bye! Anya ngay ti ko nana. Ay, dahito lang tirigat na, nanang. Takanayon nga awan dito'y balay ni Fidel. No sa dino ti papanan di boss na. Ijay mo ti ayan na. Tinapatag, ada trabaho na. Isungaan anusam, anak ko. O anya, Fidel? Kasapulan pa'y kaditi pamilyam ti kwartan? Saan pa ma'am? Anya, ma'am. Kunakmut kan ka adinak awagan iti ma'am. Sikat ti boss ko. Apay kit dinasaan. Darling latan ti awag mo kanya. Ha? Saan mo ta mabalin Kasano? Numaamuan di asawam darling ti awag ko kan ka. Jakmut kaya't nagselos.
Kinapod nun, ha? Nabayagan ang nagsina kami kinilakay ko. Di nakmanangawon iti kasta. Di mo't punam, happily married ka. Punaklang man. Wan, adami ng kanya. Kwarta, posisyon, ngam saan anaragsak ti marriage life. Jack ang mo dahil taapas at tibiyag mo Gaputa saan ko ang maikan iti anak. Insina na nilakay ko. Nagbirok iti sa bani. Isong adtoya kita. Agmay miss. Di ka man. Saan mo abagay ti agbalin analiday? Naragsakat no makatulong ak iti padak at tao. Kas kumaiti pa ng tultulong ko kan ka. Nga Roda. Jack ang mo. Nung kasanuak nga agyaman kan ka. Thank you, classmate. Fidel, mabalin ka din na ayatan naklaanan. Pasensya ka na. Nakigtutak ngamin ni Timbagam. Ispakalaat ko nga insardang tilugan. Just love me, Fidel. Day talaang tikid-kidawakan ka. Amumat. Asaan ko ang mabalin nga aramidan dayta? At dan pamilya. Amok dayta, Fidel. Isuan ang sakit ang panunutan. Geneva. Amok nga itiuray ka anuman. Jack matagi ko at ilalaki nga ay ayata. Nabanuga ka nagbiyahe. Katitata day off ko. Kaya't kuman mo tiagin na. Katuan saan mo't amabalin apuro kalatan trabaho. Aywan gayam lakay. Napan ko in-check di balance ta iji bangko. Nag-withdraw ka kuman Nangirwara. Nang mas dawa, tanagdakol din na i-deposit. 50,000? Anya? Kwen tahag di sweldom, saan mo takas di kadakol? Ang mga nung nagkamali dalaan. Kasarita to di sekretary tibus ko. Wala kay, damagam. Kaisublitan nung nagkamali daman. Mas daw kami. Doa pa yung nagdakal dyan na i-deposit iti account mi, ma'am. Pampanunutag. Amangan no nagkamali kayo laang. Sinurot ko lang tibilin ni ma'am. Ni ma'am? Ni Ma'am Geneva. Anya? Awan ngamin iti makalawas. Nag-tour iti Singapore. Kasta ka di. Jack man ang mo. Kuna namat nga umakar iti sa Bali a branch. Anya? Ngam saan ka amadanagan? No kayat mo ti agiste, ni Sir J ti agbalin a boss mo. Nagmayak ti magmag na dito'y parke. No kadwam ti love mo, anya? Hindi ka man, classmate. Iso na lang. Kasaan ang mabalin nga ag-holding hands na? Gapot na. Apay nga imakar ka iti sa Bali a branch. Kayat mo ama-aman no apay? Gapot na diyak kayat ama sulisog ta iti tunggal mesa. Amok ngamin ano mapasamak day ka. Ado ti masaktan. Ket saan mo akayat ang mapasamak day ka. Geneva. Agyaw mo nakiti respeto nga impay mo kanyak, Fidel. Iti ka anuman. Saan ka anang gundaway? Siyak laangan ti umaday mo. Tapno mailiwliwag ko da ito'y arik na para kan ka. Saan kami na nakikita kini Geneva, Mr. Lonely? Ininot met ang nakarecover kami kini bakit ko itirigat ti biyag mi. Nalasatak ti sulisog, iso anatal nalatta ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Fidel. Fidel pagayam ko, saludo ak. Iti kinasayaat mo a tao. Sapay ko ma, taamin nga amma ti pagtaengan, ket agbalinda akasken ka, amabailanda, alabanan ti sulisog. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon,
Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.